How are we to treat ourselves to win the race that God has given us? Amen? Dedicated series of lesson tayo, it is Sunday afternoon. At amo yung everything comes with maintenance. Gumatang katlugan, you must be ready to maintain it. Ma-afford mo't kumatang lugan, ngayon dapat i-consider mo di maintenance. Gasolina, change oil, all of those necessary for periodic maintenance. And I think very costly kakabsat iti panang maintain. Uray ka digiti gamit tools. We want to keep it functioning well and efficiently. Kasla kumano digita agtaltalon, digiti gamit yo. Digiti usarin yung tractor ka namin pa. You wanna make sure they are properly kept and maintained. Tapno napaot nga mausar mo. Because it's your tool. Kada giti karpintero. Di ba? Iso nga minalem nga dapat madalusan digiti timbang nga nausar nga pagbuhos. Dete mixer, may cut digiti semento, hanti agsulsulit nga mga ramid. Those are maintenance. Because no nasulit ka nga mang-maintenar, akat hanagbayag di kita nga gamit. Hanagbayag ta motor, hanagbayag ta lugan, hanagpaut ta tricycle, hanagpaut di kita tools. So, maintenance is indispensable. Now, kada tayo nga anak ti Apo, di pa nagserbi tayo keng kuana, we need to learn how to treat ourselves or how to maintain, how to keep. Kasanod pa ng tagiben, panangalaga, amo tayo dapat ngaywanan. Ipanunot tayo. Gaputa dahito iti kanayon nga tirahan ni Satanas. Our emotions. Because if not, iti emotion kat iso ti agbalin nga distraction ti biyag tayo. Our body, iti bagi tayo, keep it healthy. Should be functioning efficiently. Tapnon gagangay inik ka nakatibiyag ti Apo, mausar na ka nga epektibo. Would you like to be used of God effectively? Ngahan lang nga dete, you are here for the performance, but you are here being used by God. You want to be used by God? Kaya tsumot lang nga maaramat na kay ti Apo, halang nga itan, udikat for the rest of your life? Yes? Is that your commitment? Committed kayo mo lang kakabsat? Dapat di pa nagservim ti Apo, commitment ha? Awang kondisyon na hanga, di pa nagservik ti Apo kung ag-expire. Awang expiration na kakabsat. Serving God has no expiration. The only expiration of serving God is death. For to me to live is Christ, to die is gain. When you die, that's when you expire. So, daga mo, tinaduma siguro asi dagti expiration na ni Wabsat. Total damat HBBC Memorial Park. But we will only expire. Our contract with God, our commitment with God will only expire once we die. But for as long as you're alive, you have an obligation to give your life to God, to serve Him, to be an instrument. Mausarin na katiyapo, whatever nga kayat na nga pangaramatan ti biyag mo iti ministry. We need to learn. Sursurwen tayo kabsat. Amon, digiti amin nga boss, denat kitkitanda, no amom no si kang amin nga trabahador, you don't care. Wala kang pakialam eh. Lalo no hamo gamit. Diba? Oh, so dapat amom nga salakniban, amom nga igaga, amom nga aywanan, amom nga maintenaran. So, deta nga bagi, temple ti Holy Spirit. Deta nga biyag, impobulod ti Apo. That's not yours. So, dapat, para ti Apo, amom dapat nga i-maintain deta to keep it in its spiritual shape. Tapno mausar iti Apo. So, we need to learn how to properly treat ourselves. So, we will have a lasting impact na ingil tayo latta kakabsad. Maaramat na tayo latta iti Apo, na tadem, na bunga, anapay, na balaygi, impact on the world for Christ. Are you making an impact in the world for Christ? Hello? Makita pa'y ka din ni Apo Diyos ti biyag mo. Is your testimony still bright? Hello? Okay. Now, so, number one, nga naadal tayo kakabsat, how to maintain or how to treat yourself is what? Encourage yourself in the Lord. Okay? Ibagaman ta kaabay mo. Encourage yourself in the Lord. Oh. Sometimes no one will encourage you.
You know, the best advice is this. If no one will encourage you, encourage yourself in the Lord. Advise your friends, encourage yourself in the Lord. I can advise you so much, ngem awang kasking ka nga mangi, kamang deta kasasaad mo tiyabo. Awang kasking ka nga mangi yasideg, deta condition mo itiapo. Encourage yourself in the Lord. That is a very important spiritual maintenance nga sursurwon tayo kakabsat nga aramiden. Amen? Nobody can help you. Ti panangya si degti apo no hanga sika. Mabaling nga ti tao, ma-inspire na ka to come closer to God, but nobody can do that for you. It is you who will encourage yourself in the Lord. No one can do that for you. I cannot do it for you. I cannot do it for you. Hangko mabaling nga aramiden DJ, obligasyon mo nga mangya si degtabagbagim ti apo. I can't do that for you. I can pray for you, but you have to do it. You must encourage yourself in the Lord. And what do you do to encourage yourself in the Lord? Number 1, Bible reading. I can't do that for you. Nobody can do that for you. You have to do it. Agbasa kat Biblia, aging gana nga malawlawagan ta panunot mo, kadigita nga parparikot, kan dukdukot. Nga mangtad ti pa nagmismisuot, pa nagpungpungtot. Basa kat Biblia, may kadwag kararag ka, prayer. I can't do that for you. You have to. It's your personal. Dito nga lesson kakabsat kat personal obligation dito. Hangkong aramidin para king ka, sikat mga ramid dito. Tibagim, ti panunot mo, ti pusom. You have to do this as a maintenance. Soul winning. Amen? Sa balit ragsak mo, no, dito nakaidalang ka kararwa. Naragragsak kam ti nakajakpat kakabsat ti kwarta. Reflect on God's blessings. Hanga di jay problem ti magnify mo, jay kinaimbag ti Apo. Oh, God's goodness, kitam ti kinaimbag ni Apo Diyos. Kuna ni ki Psalmist David, I had fainted. Anat fainted? Maupay. Nakatutao nga maupay ita kakabsat. Anat ibagam kadakwada. Alam nyo, ito sa totoo lang. Many times, I have been asked to pray for people. Many times, this is what I do when I pray. Yun udik nga i-mention di problema di tao. Iyon unak nga ibalikas di giti kinaimbag ti Apo. Day di pa nang dingag di tao di kararag ko, ma-encourage isuna ka day di pa nang i-appreciate ko ti goodness of God. Kunak Apo, thank you, tayin salakan na kami. Thank you ti kinaimbag mo. Thank you si bibiyag kampay. So no makitam di giti, in everything give thanks, your problem will be what? It will seem very little. Because you have seen the goodness of the Lord. You know, many times, to aping upay ka, deta parikot ngamin, di pang panunutan. Deta pakaupayam, isutimed meditate mo. God did not call you to meditate on your problems. God did not command you to meditate on your worries and problems. He commanded you to meditate on His goodness. Ag-reflect ka ti kinaimbag ti Apo. Oh. Iso nga no, daw kabsat nga makita yung upay, amuyot aramidin nyo. Saritaan nyo di kinaimbag ti Apo. Nagpay kararag ka, ijay prayer mo, isot ibagam di goodness of God. Iso nga dapat, data yung kakabsat kat, we should be what? We should be the one spreading out the goodness of God. Tila da may popost tayo ti Facebook na dumakabsat. Pero de los buenos, dapat ti kinaimbag ti Apo, ti blessings ti Apo, ipost tayo ka di Facebook. Hangatil tila dakabsat. Okay, next, testimonies of Christian friends. Next, past preaching lessons. Review the preaching lessons. Oh, amom to, dakasarsaridam ko, ada problema na. Timay sa nga ibagamkin ko na, Brad, na review. Amom, kunam, pinadas mo ka din nga rin-review, di kita'y preaching ni pastor. Da kay disciple kakabsat, sursurwan nyo man nga ibaga deta, hanga deta, tila dati at advice tayo. Ag-advice kayo, di kito iti advice yo. Kunam king kuana, kabsat, pinadas mo ka din nga rin-review, di kita'y preaching lessons, nga insursurat mo ta notebook mo. Ampay nga rod kabsat. Padasa man pala nga review on kabsat. Deta ti advice mo kakabsat. Because deta pa nang i-review ti preaching lessons, you will gain fresh encouragement. Fresh ha? Digi-digat nabayagan na i-preach nga makaala ka iti fresh nga encouragement. Next, godly songs. Kanta ka.
Di kayo makita, di kita diningag tinga kanta itigat napnuan ti encouragement. Amom, di jay pelang kabsat makabangar. Uri adot parikot mo, may palagip king ka nga, wow, na-save ka, langit pa panam. Anapay ti dapat nga pakaupayam ti panagbiag kat save ka. So, sursurwon yung kabsat, di kita ti dapat, hanga, no anyaman di kiti, well, there may be some good things in your mind, nga idea yung kakabsat, ng detoy, iti dapat masursuryo nga ikabil ta panunot yun. Learn this. Encourage yourself in the Lord. Amen? Okay, next, number 2. By the way, naibagak deti halt idina HALT. When you're hungry, angry, lonely, tired. When you're stressed, when you're distressed. Okay? Di gito yung kakabsat. Next, number 2, keep your body under subjection. Dati te lesson tayo idi Sunday. Kasi ito kakabsat. Inyarig na Apostol Pablo ti biyag iti maysa nga Kristiyano ag serserbi apo, iti maysa nga atlet. Kunana, amin nga agtaray, amin digiti atlet agtaray, nga may maysa lang ti makagunod iti corona. Kat kunana, run that you may obtain. The challenge kada tayo kabsat, this is it. Now, in order for you to keep yourself going, kasi amom ti panagbiag, aglalaw kami ti panunot Mamda may isut pagsasaritan tayo ngam deti ti point. A lot of times, kabsat, too much thinking is not good. Napimpintas nga man manulat pampanunutom, nga pagsaya atam, ngam tanakad, ado nga kabsat, titiltilad da nga pampanunutom. Too much thinking is not beneficial. Ibang taga-abay mo, too much thinking is not good for you. Make your life simple. Simplify yung tabiyag mo. Kunam, apo, nakad-udo-uray nga pampanunutok. Deti manlat panunuto ko. Anat panunutom? Nga magunod ko ti corona, apo. Aim for the prize. Now, how does this help you? Aim for the prize. The 1 Corinthians chapter 9, nakita tayo di kapsad, nga kasla ka dito yung athlete, okay? If you're going to aim for the prize, as a Christian, kasi nga amen, no once nga, inset mo dito nga mind king ka, ado iti areas ti biyag mo kakabsat nga masulbar. Like what? Di kita unnecessary nga bambanag, masulbar. Kumbaga kat, ikan na ka iti panunot nga, don't dwell on those things anymore because, I am focused on my dream. I am focused on my goal. Naka-focus ka dito aim ko and that is, I can gain the commendation of God. Well done, thou good and faithful servant. Agserbiak, agtaray ka na pinget, ag-faithful ak tapno koronaan nagtumot tiyapo, kat dayjay nga koronak balangat ko, kat itud kunto keng kuana nga pamadayaw, gapo iti panangaramat na kadyak, na nagserbi keng kuanan. Do you get the idea here? Okay, tapno mga katsyo kabsat, kasting amin. Diba, di kiti athlete ka kabsat, no ag-training da. Kasi ti kuanan ti kabsat kat self-control discipline. The point here is, DJ ko na di Bible nga, I keep my body under subjection. Now, listen here. If a runner, if an athlete aims to win the prize, he must be willing to pay the training, the karigat ti training. Right? Take for example, the athlete at the diet na. Right? Now, no dating athlete kakabsat, kat desidido, seryoso, resolve. Kasi no athlete ka, kat isot focus mo, jagtarayan right? Awan sa balin. Desidido ka, impamuti amin mo, sold out ka. Ngahan lang agtaray, no di kat mangabak ka, you must be willing to go through the diet. Kat, uray makitam, di kita na kayong imas ka ice cream. Mr. Donut, Dunkin Donut, and do not touch. Aming kakabsat di gito crispy pata, sweet meat, dete, yang chow, unay kan? Kanda dumapay, makitam di gito you would say no. Because you're aiming for the prize. Now, do you get the idea that as a Christian, nung nakaset na panunot mo, I will aim to have the crown, nalakam nga identifyan di kita'y banag tibiyag mo that you have to say no. You know why many Christians easily compromise? Because they don't aim for the prize.
they only aim to please people, not for the prize. Kaya nakaka-compromise kasi you just want to please people. You just want to impress people. You are not aiming to please the Lord. You're not aiming to win the prize. So you easily compromise. Ngem no nakaset di panunot mo dedoy, aim for the prize. Nalakam nga identifyin di kita'y banag, nga saan nga helpful, beneficial, kan makatulong king ka, kada ito'y nga panagserbim iti Apo. Humanly speaking, we have evil desires. Adot evil desires tayo. Carnal appetites, we tend to become men pleasers. Kaya tayo nga i-please ti tao. Ano numot kakabsat nga rodeta, 1,000 ti like ti tao kat thumbs up, thumbs down mo't ni Apo Diyos king ka. So no, di panunot mo kat nakaset ka di jay. Nalakam kakabsat nga i-say no. Nalakam nga i-let go. Nalakam nga identifyin no sino nga klase ti friends ti dapat nga lisyam. No anang activities ti dim pakipartisiparan, uray kayat mo kuma. No anada digiti practices nga idyam, uray kayat tariknam. You can say no to that. Why? Because you're aiming for the prize. Naka-mindset. Learn to set your mind to win the prize. Kat kunam ti bagim, ipost ko dito, kat hana makayayo ti Apo, uray kat manong unbelievers. It will become socially acceptable, like da amin, heart da amin, ni Apo Diyos kadagsang-sangit. Haano na? Why? Because my aim is not to please people. My aim is not to impress people. My aim is to please the Lord. To win the prize. To aim for the prize. That's how you maintain your spiritual vibrance. Kastat pa nang maintain na ramot spiritual life mo. So nga dakay ngayang people, di kita Facebook yo, post yo. Di kita tiltila da nga may share. I challenge you. What is your goal? What is your goal? Do you have the goal like what the Apostle Paul said? I run to obtain the crown? Are you running to obtain the crown? Agbambannog ka lang barang-barang. Agbambannog ka lang awang kais-iskan na agis-ispen ka ti sayang awan serbina. Why? Because it has nothing to do kaday jay goal mo nga mang please ti Apo. It has nothing to do. Kala ko mano athlete, di kito yung kakangkanan na, hanlang nga it has nothing to do. Kaday jay pa nag-prepare na, isupay ti mang perdi, kaday jay pa nagsagana na. Think about it. Discipline, self-control. Isu nga ti Christian life, hanga kinayang kayat, hanga takayat kulata. You know, ado di kiti Kristiyano nga di na kayat ti agaten ti church, nga ti pastor kat natang ka nag-preach. Why? Because tela takayat nat kayat ng aramidan. Go to a church, nga di pastor kat okay lata ng aramidam takay kayat mo. That pastor does not truly love you. Why? Because he is not after your spiritual success. Hanapang panunutan kakabsat, no nasayat kanto nga dumatag ti Apo no saan. Basta ginkwana, dakkel ti attendance, in HBBC, adu kayo agbuy-buya, adu tayo kakabsat. But your pastor and the pastors, our beloved patriarch, the prayer ming absat, we preach the truth, we preach the word of God, unashamedly, without fear. Why? Because we love you so much, kat kayat mi, nga tunod dumatag kay tiya po kakabsat, you will win the prize. Nakaput ka pa iti coach kakabsat, mayat lata amin, di kita kuna naging ka. You would not want a coach like that. Kaya't mga rod, no athlete ka, ti coach mo kakabsat, kat kunana, mangang kalata, kunana. Hana, sa pulim ti coach nga stricto nga mang disiplina ka. Nga mang tulong ka nga agbalaygi ka di jay tarigagay mo nga mga bak. So you must love and be thankful to God for a pastor who can preach to you something that could hurt you, but will build you up and help you to become a better Christian. Deta ti masapul kakabsat. Deta ti kasapulan ti Kristiyano. Hard preaching, biblical preaching, ngam isot mang build up the spiritual life mo. See that? Kaya deta kakabsat, aim for the prize. So nakita yung idea na ito yan. Uri ado di jay, bagak ngam at least di panunot mo, nalakam nga ikabesa nga, ipanang maintain ko ti biyag ko muna, encourage myself in the Lord. May ikadwa, nga aramidag is, I will always be thinking of my goal.
What is that? To obtain the crown. To please the Lord. Kat magunod ko dayjay, by the grace of God, babanti pa ng disiplina, self-control, hangatil tilada, which will now lead us to the third point. May katlo tagakabsat, dedo, lesson number 3. Another way to maintain, another way nga panang tagiban ti spiritual life is this. Dwell on virtues. Agtalinag ka kadagiti virtues. Okay? And think on whatever is praiseworthy. So part deti kakabsat, DJ panang disiplina. Amen? So nga, amom naragsakta yung members sa HBBC kakabsat, lalo no kasi nga natatanggan ti message kasi no ma-realize mo kung nagpaiso, hangko kaya deti, wasi Christian life, ti kaya kung tuno dumatagag ti apo kat saan nga deti, mabainak to, no di kat naragsakak to taawatag ti corona. Okay? Now, dwell on virtues and think on whatever is praiseworthy. Our text is in Philippians 4:8. The Bible says, everybody let us read, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So, nakita yung kabsat? Okay, definean tayo, what is a virtue? Kung nanagat, if there be any virtue. So, hangatil-tilad dati pang panunutan. Te kung nakmanitayan, too much thinking is not helpful. Too much nga rod. So, dapat tila panunutam kat digitay whatsoever things are. Kunana, if there be any virtue, anything that has virtue and praiseworthy, think on these things. Di ayan na kami na problema itakakabsat. Uray kayat mo ti agpanunot iti nasayaat. No manso tayo nga manso ta social media kakabsat, tila da i-feed mo. Bale dadadailam mo't lang iti panunot mo. Kasi ti panunot tayo. Sumrek digitoy nga bambanag through the eye gate. Number 2, ear gate. May katlo, call gate. Ngam umuna dito eye gate kakabsat. Kasi luka, no hamo nga, no awan ti adu nga kaslang makitam nga dito bambanag negative things, sinful things, immoral things. Siyempre, di panunot mo, mas limited lang kakabsat ti pagtartarayan na. But the more you feed negative thoughts, evil thoughts, immoral thoughts, at adu ti pag-istragelan da panunot mo ta. And that is why many people, the older they grow, and the more trashes, basura, ti kabkabil na da panunot da, the more struggle we experience. But now, how do we maintain our minds in good shape? Hello? How do we maintain our minds in good shape? Now, what is virtue? Virtue is moral excellence. No moral ko na tayo ng aming kakabsat, DJ na dayaw nga aspect iti kinatao tayo. What you are. Your moral life. Your behavior showing high moral standards. So, detat virtue. Anyaman nga ugali, hello? Kat amin tayo kakabsat, ada ugali tayo nga dapat mabalbaliwan. Hanga dete, agpipinoin out tayo, isun nagpangit ugali na, kitang pela tabagimang, agsarming ka. Amin tayo adot ugali tayo nga na nasayaat. Isu nga ti pangipanantay ti biyag tayo, i-level up tayo, kadigitoy, behaviors nga ipasimudag na, iparangarang na, i-demonstrate na, nga high standard. Kala ko makita ang kakabsat. Ni engineer, alauray siguro sinuman, tala pa nang kita yun, di kita pinaubra ni Pastor John kakabsat, amuyo kakabsat nga hanga sinsinan nga na trabaho di kita. Ala. Han engineer? Kakitan di kita do, pero de los buenos. Jack amuno di kito'y facilities nga aramidan nga government facilities kas di kapulido. But anyway, let's not go there.
Kitam latta di kiti pinaubran Pastor John kakabsat. Mailasin mo, high standard amin di kita. Nasurot ti usto nga rukod. Na plano ti usto nga panagplastar na. Naikabil ti usto nga materyales. Amang nga isot kapintasan, ngam napintas. Pero makita ang kakabsat, high standard. Hangka mabuteng. Hangka nga agalangan. Hello? Kaysa dito, mapangkagat pampanudo. Apay kastat landok na dito, oy. 3-story kat ni, 9 lat landok. Digito'y postena. Kadabim na. Hello? Tinipid. So, ti Christian life kakabsat, kas kaday building, day panang miram, panang kitam, at close, nga panang kitam kakabsat, mailasin mo nga ana, day nang paaramid, kat sinurot na ti usto nga standard. Kastamot ti Kristiyano, makitam tabiyag na nusurusurutan na ti standard ti Bible. Day ti makuna nga virtue. Isu iti dapat nga commitment ta panunot mo. Hanga tiltila adda ati surusurutan mo ta standard. Dapat dito standard ti Biblia, virtue. Isu dapat dito ti iset mo, decide ta panunot mo. You have to decide now. Manipod ti uneg, panunot, panagbado kan amin na banag, ti dapat i-reflect mo nga sigod, mayataday ka di dito, ikadeto standard ti Biblia. High standard, dasurot ko ka di. Hello? You learn how to evaluate yourself that way. Dapat surutam latta, ito usto nga standard mo ta. O kakaslada ka latta ti unag ti kapilya. Amen? Dagay nga data zoom, kaslada ka latta ti unag ti kapilya, tapnon ti kastan maayo ti apo. Okay. So data ti virtue, moral excellence, behavior, showing high moral standards. Now, listen here. Kaputa deti, issue ta itakat panunot kakabsat. Iso ngamin deti ti kwatayo Talaga, amom, kadigito nga tiyempo kakabsat, deti ti dakala problema tao, sa nga kwarta. Sa nga ti pandemic, amom ti problema ti tao, agkapoy ti panunot kakabsat. Isong as a Christian, learn how to maintain the mind. Now, listen here. Physically, dede akat science, and then we'll go to the biblical. Physically, let's read. Physically, you are what you eat. Correct? Kung nag-manifest na bagim no anak kang kanam. No, 5 nga rice ti, 5 nga cup ti rice ti kadamil. Agat makita ka kabsat na bagim, makitan tumot yan ta laboratorium. Numan so igop ka tamantiga, agat makitan to ta laboratory eta, makita ka kabsat, you are what you eat. Morally, listen now, and spiritually, you are what you think. Na, deti ti damagam ti bagim, anakat ti kayat ko nga pagbalinan. No nakitam DJ, kayat mo nga pagbalinan, akat deti akat sa nga ti kayat mo ti sarilim, no di kat spiritually speaking. Kas may isang anak ti apo, anak ti kayat ti apo nga pagbalinak. So no ma-project mo DJ kakabsat, now, tingarod aramida mong kakabsat, deta panunot mo, masapulan nga, aramidam ta panunot mo. Katagiban mo na kakabsat, you are what you think. Kalati kayat kunam kumagat, kayat ko ti aglos iti 10 kilos kunam kat, mo disiplina mama ka, di kamot pa'y nang rugi kakabsat nga, di mo pa'y rinog dyan nga inikkan ti limit ti panangan mo. Di kamot pa'y inset ti dapat nga ipaunag mo, mo't programa nga sinurot mo. The word is program. Am I right, J. Bryle? J. Bryle, anat weight mo idi? 103 kilos. Itan. 79. So, you lost how many? 24 kilos. Do you think he lost 24 kilos? Siyempre, idi mangrugi ka. Hanga di bagim ti kinit kitam Di pagbalinam ti kinit kitam. Am I right? Kasi no di bagim ti kitam ita, wow, salva vida. Ngimhaan team project mo di mind mo kat what you will be. Now, good intentions are not enough. Your intention is to be that kind, yung project mo di mind mo. However, you were not committed to follow a program. Nothing happens. O mangyari agakabsad, kastamot ti Christian life, you want to win the prize. You want to please the Lord.
You don't want to follow the biblical program. Anang arod, kakabsat, di kayat mo. Awan na kakabsat. Uray pa ti pastor, tulungan na ka. Uray pa ikararag na kananang gantatang mo. Di mo mo't kayat surutin, da program at Biblia, talatakay kayat mo mo't. Awan na. Awan na kakabsat. O, data maawatan nyo nga yung people. No apay nga, na importante ti lugar, ti kina-stricto, ti biyagyo. At the lugar na, deta ti biyag mo. Importante, deta kina-stricto ti biyag mo. Program. You see that? So he followed the program and he lost 24 kilograms. Now, as a Christian, you need to follow this program. Ano dito yung program nga surutan? So dito yung virtue kakabsat. Standard nga surutan. Our mind is a factory of various thoughts. Factorya. Ado kakabsat, kinasariwawek. Tirumwar ka deta nga panunot. Ipaltuad deta nga panunot. We must discipline our thought life. We must learn to practice basic math of addition and subtraction. Subtract all negative, wicked, bitter, sinful thoughts and add godly, noble, praiseworthy thoughts. Nagling ka nga, plus na may panggap-korta, i-apply mo ta panunot mo. Amen? Subtract. Anong subtract? Ikadam, delete. Remove all negative, wicked, bitter, sinful thoughts. Kat anat ikabil mo, idagdag mo, godly, noble, praiseworthy. Pagbaliktadam kakabsat, ana mapasamaking ka. Dilitem ti godly nga panunod. Ikatam ta panunod mo. Ikatam iti noble. Ikatam ti praiseworthy. Ipalubos mo lang ta negative, wicked, bitter, sinful. Isot pagduelam, what happens to you? You will not win the prize. Hanggang agbaligi a Kristiyano. So, right and sound living depends on right thinking. Ito kakabsat. Get that principle. Right and sound living. Ti biyag nga apagiso, ano ti Ilocano right? Umno. Ti naistilo, dayjay. Ti naistilo nga panagbiag, ken nasayaat nga panagbiag. Sound means healthy. Tinaistilo ken nasaya ta panagbiag, ag dependar itinaistilo nga panagpanpanunot. Isu nga ita kakabsat, deti tintayo kitaan, anyada kadi, dagiti naistilo. Napintas deta word nga naistilo, aya. Kwayo ita panunot yung ita, naistilo. Agawid ka ita, kat isu, iti i-remember mo, naistilo nga panunot, nalimpyo. Nalimpyo. Haan nga dete, sobrat kinasariwawag na kakabsat. Naistilo nga panunot. Okay, now, the Bible says, enumerate tayo lang dito, ha? Whatsoever things are true. Dito iti kararag mo. True. Lord, help me to think ti panunot nga true. What is true? Okay? True means we must be lovers of truth and allergic. Amen? Allergic to things that are false. Amom no, gis-iskan ka ta Facebook, no awa maitulong naging ka, ilabsa mo, nang eti, babo mo pala i-click. Oh, amom DJ pa nang i-click mo, di mo napupuutan, ag-register ta panunot mo DJ. Am I right? Oh. So, allergic ka, kaya nang asawan, you develop that kind of, DJ kumano agong kakabsat kat nasanay ka tinadalos nga environment. Nga numapan ka iti lugar nga, kawagat alistum nga mako, agtapok dito eh. Kita nyo kabsat, tignan nyo ha, nung amin si kakat immune, in-immunize mo ti bagbagim iti dakes, ti hamukang kanayon nga korkorekan, kumbaga, i-welcome mo lat ta. Makita mo Lord nga, di kita friends mo kat madiububra na kat, tete kunada nga, harharutem pe lang. You're immunizing yourself. Halang ti kagura ti apo, di agar aramid ti dakes, pati di mangkat katawa kakabsat, makian-anamong ka di dakes, you're immunizing yourself of evil. You lose the sensitivity of evil things. Kita yun? Hello! Kapsat. Digito iti dapat mga ganyo ka, digito yung chem-chem po. This is the age of social media. Grabe ka kapsat ti social media. You must hear that kind of truth from the pulpit. Yeah. You are immunizing. Among the word nga immunize. Te uray dakas ang kakabsat kat kaslab, okay lang king kan because you're immune. Why? Because you did not learn
to make yourself sensitive to it. You did not dwell on moral virtues. Dapat you develop nga allergic ka kadi kita. Kita. Dati dito yung probinsya, nakasinsin out angin tayo, amen? Hindi, di Manila. Ala, hanga di pa nang ibaba di Manila. Dito yung just an illustration. Inka di Manila, ano mapasamak? Anat marik na, anat maangot mo nga usad. Mati, di ba? Di kita ka Manila, okay ka dakwada di jay. Handa nga unay nga, arakit ko sa unan, they don't reklamo. They don't claim more. They Ilocano reklamo ka claim more. They don't complain. Tama ba ako? Handag complain nga, nagbangsit dito. Awanan kakabsat, ta na immune da. As a Christian, laglagi po ang kakabsat, pwede ka rin ma-immune sa kasalanan. Pwede kang ma-immune sa immoralidad. Pwede kang ma-immune sa wicked. Pwede kang ma-immune sa lahat ng mga evil. How? By not correcting it yourself. Hamo nga dete, kinorek ti bagbagim. So you become immune to it. Kalang DJ may isang baso na inaramid mo, una na, kaslang kumao, dakay agbid midterm, dinggan nyo. Sa bagay ko ang amin ita online Di ba nagsakar ka? No damdamom ti agsakar, ana trick nam. Napatasan yung tagsakaran kakabsat? Han siguro. Kudigo. I'll be honest with you, napadasak nagkudigo di high school at. Subject mi ti agriculture. Di serto makderti mistrumi ti tabeng, karubayo. Agriculture. Masuliso ka kakabsat kasi di bannog kong ag-review, di ka adult ma-review, maupay diriknak, jak pa'y naka-review, kat panagtitisanan. So nga, nag-arami daklakit, di kakabsat ti kudigo, pinadas ko man. Because to our classmates, you know, it happens Uyo kakabsat, first year high school ak deta. Amom nagkudkudigo ka tila sipsiputam kakabsat, di mistrum Am I right? Takad classmate mo, kitam no, kudigo ka kabsat ka, demistrum ti sipsiputam. Or orayem nga pumanaw. Oy, no Kristiyano ka, kat irugrugim nga iorient, ti bagbagim ti basol. Kitam no, ni pastor. Ada di kita'y brother, ada di kita'y kakabsat. You are starting to orient yourself to become evil. To become immune to sins. O, dakay ngayang people. Ha? Tata, barka-barkada, aguso-uso, sigarilyo, kada ana, detay kaming kwan. Vape. Maagot ka kapsat, leta. Oh. Hello? Kada lalaking agari-aritos. Anong dum kita? Hanga pang lalaki ta aritos ka kapsat. Amom ti lalaki ang ta Biblia nga nagaritos, slave. So what? Are you a slave? Slave of what? We should be slave of Christ, not a slave of sin. Pero paano nagsimula yan? Pinadas-padas mo. Awa makakit-kita. O hindi ko na isa na mo adaritos mo. Naturod ka rumwara, nuray da makakita. Ngam makita ni pastor, aglimlimon ka pelang. Maging ganang ulit-ulitan. You are orienting yourself to immoral things. Kat kunahan ti Biblia, idyam di kita. You should be allergic to those things. Hello? Oh, kita yung kakabsat. Iso nga, allergic to false, deceiving, misleading, lies, error, kamali. Dapat si kagat automatic, jerik na amom ni Pastor John Gapu, di pa nakayorient ti panunod na ti right. Automatic, agungot, basta kamali ka kabsat. Talaga nga, di kami engineer. Tala pa nang kita na, di kita ubra, Pastor Chow. DJ kamali kat, datayo kat hantay makita, ata, di tayo pa na-orient Ngam iso na, gapu di experience na kakabsat. Tala pa nang kita na, amunan no kamali. Automatic. Ha? Snappy kakabsat. Iso nga, nagmayat, di pa nakayorient ti panunod na. Iso nga napintas ti bungaan, di kiti trabaho na. Kasi di na-orient ti panunod na Iso nga king ka, hamo ekspektaren nga napintas tut bungaan tabiyag mo, kan mabuangay mo, no hanga usto kakabsat ta panunod nga daging ka. You see that? Ganon kahalaga itong ating pinag-uusapan, mga kapatid. Right. When you do right, you can never go wrong. Learn to be allergic. Dito ibagbagaking ka, I don't know how you take it, pero panunod ka kabsat, panunod tayo. As a Christian, disidirum tabiyag mo, o nagpaiso, anat dapat, agbalinak latang hangkos na seryoso, kasti latat Christian life ko, wano agbalinak ka seryoso a Kristiyano. And what else? Islanders. Amoy islander? Chismis. Dapat si ka-allergic ka chismis.
Datayo nga member sa HBBC, dapat allergic tayo ti chismis. Once nga dito, among kapsat, mailasin mo sigod, payud na pelang, chismosan ka kapsat. Ha? Oh, daki ditag buy-buya, Facebook, aguni kayo, agkakatawa dito yun eh. Makita mo kapsat, rupa na pelang, kundi ta panagsarita na kapsat, mailasin mo chismosan, dapat allergic ka kadigita nga tattao. Kasi awam maitulong naging ka. DJ ti kayat nga sawan. Han na makatulong ti spiritual life mo. Han na makatulong ti panagbaligim, ti pamati mo kapsat. Oh, once ka ti naging friend mo, chismosa kapsat, awa na makaperdi, maperdi ka. Idjam. Amen? Kunam no kaking kuan asigod. Kunam king kuan na, sister, kahit mo ta ibagata kang pastor. Ay, ano na kunana, hamubot ka rin ibagbaga kanya akon. Amen? Slander. Slander is, ti slander? Panang defamation. Panang defame. Agsarita ka, digiti banag ngamang perdi ka, DJ tao kakabsat. Iti liklikudan ha, liklikudan. Oh, agsarita. Backbiting, agsapul kakabsat, iti kuana, dite ka, kasimpatsya. Agsapul iti mabalin nga, umanurot kakabsat, kadayjay nga, panangi sayangkat na kakabsat, dete slander na. You know, the only slanderer in the Bible is the devil. Would you like to be like the devil? Hello? Nila Satanas ti slanderer ta Bible kakabsat. Slanderer ti may sa title na. So dapat awan Kristiyanong slanderer. Kat dapat pati si ka, allergic ka. Once ka imay, kat kung di ba kaking kasi ka, kinumi ka gure ka, sister, ikararag talata yata yung bagamon. Unuhaan, idanong ko kan pastor. Amen? Oh, deta kakabsat. See? Kat protektado ka. Amom, I say this, tapnon ti kasta maproteheran ti church tayo, maproteheran ka nga Kristiyano, nakaragragsak ka no awan, di gito, amen? No, di gito nga pambanag kat maiwaksim, kat ma-maintain mo nga sensitive ka, you are a lover of the truth and allergic ka, di gito nga banag kat na-develop mo ti uprightness, na-develop mo ti fear of God king ka, na-develop mo iti moral uprightness. And you know, especially no tinaggapuam nga biyag ka, talaga nga kasjay ti exposure mo, no na-save ka, talaga nga dito iti permi nga pang balbaliwan ti apo king ka. Dito yung nga balbaliwan. And this transformation starts in the mind. Ti problema na kakabsat, no deta nga rod, social media nga rod, ti permi itata. Iso nga dapat as a Christian, nagkararag kagawid kagat kunam apo Diyos. I hope, nga pray, nga dito nga message kakabsat, kimput king ka. I pray nga dito nga message, ada nakisaritaan ti apo king ka. I pray nga dito nga message, nariing ka, nasabuyan ka ti danom, kakabsat, kat namurmurayan ka, kat kunam apo. Wanag paiso, pagit itlugan ng iti basol dito panunod ko. Pagit itlugan ti kinadakas dito panunod ko, apo. Ti temptation, kakabsat ko na nga rod, kasla itabilit. Okay lang nga tabilit, agtayab-tayab, yan tanga to taulom. Gamma din, no, agumukon kakabsat. Delikado. Kasta ti basol, aglasat-lasat yan na panunod. But it's another thing, no i-accommodate mo, kat isot pagbali na mabiyag mo. So whatsoever things are true. Amen? Tulay tayo tumaminsan. Intas. To God be the glory. Amen. Amen. Itad yung kadyay Mike ni Pastor June, ikararag na tayo kakabsat, kat kasapulan tayo ti adadda nga panang ikararag ni Pastor June, kaputa na isang sangayan ti talong gading at dagang kwana, anointing ti Apo, wisdom. Amen? Adot masursuro tayo ti panagbiag kan panagserbi ti Apo. Okay? So Pastor June, maybe you say some words and pray for us tonight. To God be the glory for that great message. Amen. To God be the glory for the great reminder. Nakapimpintas kakabsat nga mensahe ti panakaipalasat na iti adipon ti Apo. Kararag tayo. Dear Lord, what a great blessing that tonight we have heard a great message from your servant, anointed by the Holy Spirit of God. We ask, Lord, that we are not only good hearers of the word, but doers of the word of God. Dagiti kinapudno, Apo, isuda kumati, maitalimang iti puso mi, ingungutin mi ida, kat kagura mi kumadagiti dakas. Agbalin kam kumaapo nga napudnukan ka, iti panagserbi, kan iti aramid nga inaldaw. Sapay kumaapo Diyos, na dagiti kinapudno, dagiti virtues,
nga madadal mi excellent virtues iti saom, kat agbalinda ko maapo nga paset iti panagbiag mi. Thank you, Lord, for your faithfulness into our life. Continue to bless the ministry of HBBC through the leadership of our senior pastor and every member, Lord, supportive to the ministry, praying for the continuous blessings and usefulness of your minister. That, Lord, we are being fed by your word every service. We praise and thank you, Lord, for being so faithful into our life, though sometime we are unfaithful to you. Yes, Tultuloy na kami nga bendisyonan kan aywanan, uray ka digiti masangwanan nga aldaw, tulungam digiti amin nakakabsat, agyaman kami apo ta medyo timbal na matlang ti COVID. Thank you, Lord. Kat agyaman kami ta, hopefully soon, makabak kami iti normal apo ti panagdaydayaw kan ka. Agyaman kami apo Diyos, ta tibaet digitoy, adu digiti bendisyon mo kada kami, nang nangro na apo iti renovation di Church di HBBC Lawag, limawa, mapapintas, Amen. Praise God. ma-improve, kat apo for your honor and glory, it will be an excellent place of worship. To God be the glory for your faithfulness. Ituloy na ka mga iwanan, digiti development apo dita Memorial Park, kastamat apo dita continuous painting dita church di pasukin, dita tumanan unag na apo ti mapintaan. For your honor and glory, thank you, Lord, for your faithfulness and your provisions into our life. Continue, Lord, to meet our everyday need. Digiti amin nakakabsat na agububra. Sa lakniba mida, aywana mida, help their testimonies and make them to be a blessing in the area of work that Yes, they are in. wala po. Every student, let them know that they are a Christian Yes, Lord. as a part of the school, and seek every part, Lord, to become a blessing and winning souls for the Lord Jesus Christ. Bless every father, bless every mother. We don't know, Lord, what are the struggles of their life, but we are committing unto you, Lord, that they would always look upon you for help and blessing. Surround us with your love. Continue to bless us in the future days to come. We are committing everything to your hand. Thank you for your love and faithfulness. We are about to end the year. Yes, Lord. Lord, with our team, stand and make a difference. Help us always to be reminded that we are light and salt of this world wherever we are. Yes, wala po. Thank you, Lord, for the transactions that had been finished today. Amen. Especially, Lord, for dealing with the owner of the cement whom I led to the Lord Jesus Praise Christ the today. Lord. Thank you for the opportunity. And I ask that you continue also to bless, Lord, Demi and Deborah, husband and Yes, wife, and Lord. the 3 Ds. We ask that you continue to give them your blessing unto them. They've been a great help for us, Lord, with these transactions. Continue to bless every member of our church, Lord God. And that if pa naka-final apo, that if plano iti church iti Bacara, for our engineers, Yes, led Lord. by Engineer Blandino, Wala po. Engineer Gani, and Architect Romel, and our engineers, electrician, hoping, Lord, nga dito building nga ma-build apo Diyos, ket babaan iti panulong mo apo, agbalinto nga na isang sangayan nga nadayag nga lugar, nga pagdaydayawan dagiti adu nga tattao. Since this is our men's sanctuary, Lord, I know that all your people are supportive with this project with their prayer Yes. and Amen, financially, and hopefully that in due time, may start kumada ito is February, Lord, and hopefully in 6 months' time kat ma-accomplish kumada ito by your grace. Ituloy na ka mga aywanan, isaganam ti puso, dagiti amin nga tattao, nga naayat nga magitinulong, tapti ti kasta, may patungpal, dahito yung naindaklan nga proyekto. Wala po. Ituloy na ka mga aywanan, dito yung nga rabi, keep us safe in the hollow of your hand, in Jesus' name, amen.